2. Luta među hridinama i sprudovima. Faktor nepoznatog, onaj koji najviše zastrašuje, to sam ja sam. Ona čudna potreba da se nešto učini koja podstiče čoveka da piše romane i ono što, budući da je i onako nerazumljivo, jednim još manje razumljivom reči nazivaju talentom. A šta onda podstiče nenadarenog umetnika? Ja, kaže mi mati stidljivo se smeškajući, verujem u to da je svačija sudbina napisana u jednoj velikoj knjizi. To je dakako, uzgred na prilično iznenađujući način, protestantska determinacija. Međutim, u njoj prepoznajemo istovremeno i savremeni osjećaj totalitarizma, jauk nemoći. Nalazim da je to vrlo karakteristično, pisanje dakle, da je napisana. Moguće je na to gledati i kao na nebeski odraz majčine službeničke egzistencije ili, da tako kažem, birokratizovane ontologije. Ali krije li se u njoj ljudski egzibicionizam, potreba za proviđenjem da svemogući brine i da drži pogled na njemu? Čovek živi usred večitog govora, upućivanja i primanja znakova, dijaloga, svaki njegov gest je njegov izraz. I budući da se stalno izražava, njemu je neophodan i drugi pol, onaj koji prima njegove izraze. Krajnja granica je Bog, velika tekuća ljudska priča u kojoj svi tražimo svoje mesto. Svi živimo pred jednim pogledom koji računa na nas. Onaj na koga se ne računa osjeća se izgubljenim, bilo ko, bilo šta, da je taj staratelj, da li portir na vratima raja ili zatvorski čuvari, svejedno, ali mrak potpune izgubljenosti počinje nedostatkom pogleda sa osjećanjem izostanka starateljstva. To je Kainovo duševno stanje. Šostakovič. Kažu, pa su čak i pisali o tome, da su komandanti koncentracionih logora slušali Baha i Mozarta, voleli su i razumevali njihovu muziku, pustili bi i suzu slušajući Šuberta. Ja sve to ne verujem. Nikad nisam sreo krvnika koji je zaista voleo i razumevao umetnost. Rilke. Rose o Rainer Windersprüch. Velika prevodilačka enigma. Nikom još nije palo na pamet možda ovako. Rose o Rainers Widersprüch. Tekstil, tekstura. Mi bismo rekli tkanica, tekst. Baš karakteristično. Iskren čovek je iskren i kad laže, iskreno laže. Pogrešno je misliti da čovek živi prema utopijama ili ideologijama. Saobrazno svom životu bira prema svom osjećanju neophodne utopije, odnosno ideologije. Hegel bi vrlo verovatno mogao da posluži kao ideološki temelj nacizma, međutim, budući da je Marks već uzeo pod svoje Hegela, nacisti su odabrali Ničea, koji bi bez sumnje mogao da ponudi solidan ideološki temelj nekoj revolucionarnoj teoriji. Mogao je da postane, rekao bih, svetac neke revolucije. Delo je delo, a ideologija je ideologija. Jedno uslovljava drugo, ali samo utoliko koliko je delo i ideologija potrebna, ideologiji delo. Ubistvo je isto tako neophodna vlastita etika, kao što je ona potrebna bilo kojoj svetinji. Zato svetac isto tako može da preuzima teze iz ideologije nekog ubice, kao što ubica može da se posluži tezama iz katehizma nekog sveca. Suština je jedna. Da bude na odgovarajući način doktrinirana, da ne ostavlja nikakvu pukotinu, nikakvu slobodu, jer inače ni svetac ni ubica neće daleko dogurati. Gledati sa distance kao stranac na život koji ipak ispijaš do poslednje kapi. Jedino pritom ima i na umu da možeš bilo kad spustiti čašu ako okolnosti ili tvoja vlastita odluka budu tako zahtevale. Svaku slabost koja se javlja pod plaštom nasilja pozdravljaju i poštuju kao snagu. Originalnost to nije početak, nego put. Do originalnosti treba stići. I što su raznovrsniji, bogatiji i šta više nepoznati predeli kroz koje taj put vodi, utoliko je izvesnije da će nas na posledku odvesti do naše vlastite originalnosti. 20. maj 1980. Sa stipendijom u istočnom Berlinu, posljednja 2 dana u Drezdenu.
Berlin, monstruozni simbol besmislenosti, simbol naših nesređenih, među zidine sateranih života, života koji nisu prestali da budu prošlost, negde su se nasukali i jedino što čine jeste da proždiru budućnost. Sadašnjost je beda preživljavanja, lišena i trunke patetike. Premda je smer preživljavanja krajnje neizvestan, kreće se u vremenu, pa ipak ne napreduje ka nečemu, bar se to ne osjeća. Ljudi kao kakva kašasta, zagušljiva masa popunjavaju pukotine među kamenim blokovima, stoje u redu ispred prodavnica, kafana i restorana. Moral ove mase ljudi, bar se meni tako čini, svodi se samo na pristojnost. U ovom oboru tu svetinu drže još samo dobro znane granice njenih mogućnosti. Posve je neshvatljivo kako to da svake noći nema pokolja, da se ne podmeću požari, da nema provala, razbojništava, da krv ne teče u potocima, ujutro bi svako pohitao na posao. Dankeschön, bitteschön. U Drezdenu na ulicama srećem lica koja se nalazi na platnima nemačkih majstora u Cvingeru. Šta traže ovde? Šta se tu muvaju kad su već jednom naslikani? Čovjek nema pojma o vlastitoj suvišnosti. Stajao sam 2 sata u redu da bih kupio nekoliko zemički i nešto mesnih narezaka, na gruboj papirnoj kesi natpis Freude am Einkauf, radost kupovine. Drezden, hotel Neva. Pročitao sam ono što je do sada gotovo od fijaska. Dobro pristaje uz ovdašnje još neraščišćene ruševine. Pre podne kupaće gaćice, peškir, sapun, pa tramvajem na plivalište. Raspitujem se, na posledku ga pronađem. Postariji čovek koji sedi na blagajni pokazuje prstom na inače dobro uočljiv natpis na zidu Für Privatleute nus Dienstags 20:30 do 21:15 časova, odnosno da privatna lica mogu plivati isključivo utorkom uveče od 8:30 do 9:15. Pokupim se i odem. Šta li ono reče svojedobno Gete? Rodio sam se kao privatno lice. Danas je to veoma naporan status. Drezden. Satima tumaram tragajući za mestom gde bih mogao da ručam. Ogromna dvorana za ručavanje hotela Internacional je prazna, ali poslužuje se samo na terasi. Na terasi, međutim, zviždi ledeni vetar. Krenem prema Neuštatu, puste ulice, na jednom uglu mlada crnkinja, studentkinja na saskom dijalektu razgovara sa plavokosim mladićem. Izbijam na Elbu. U daljini se nazire Cvinger, dvorac, monumentalni barok Sofijanuma, barokni most, na suprotnoj obali Japanišes palas, neka vrsta univerziteta, neoklasicizam, i onda na jednom fantastičnim drečećim bojama premazane kamp kućice. Ali odmah potom shvatam da to nije nikakvo vikend naselje, već nedavno podignuto urbano stambeno naselje, sav onaj na izgled privremeni Luna park jeste trajni dom građana. Odmah iza njega, međutim, prostire se stara, sumorna, pusta proleterska četvrt. Kao da se pred nama otkriva, na drugim mestima pristojno prikrivena, rasporena nutrina iskonskog neukusa. Zatičem potom sebe kako zagledam ovdašnje ljude kao Diogen sa svojim fenjerom. Većinom su to ljudi prijatne spoljašnjosti, skromni, ali kao da su obeleženi, kao da svi nose na sebi dobro uočljiv beleg prosječnosti. Ne mogu ni da zamislim da u ovom gradu neko na jednom odluči i počne da misli. Nailazim konačno na neku gostionicu. Za ručak imaju samo Baueren Frühstück, seljački doručak u 4 poslepodne. Ako se malo pažljivije osvrnemo oko sebe, moram da uvidim da ne postoje samo istorijske okolnosti. Narod je supstanca sa karakterom. Germanija je čak i u porazu sačuvala svoju agresivnost, naivnu dobrodušnost, neverovatno pohlepno doživljavanje trenutka, bez obzira na to što se u datom trenutku taj doživljaj može ispoljiti samo u bezmernoj potrošnji sladoleda, bezprimernu melanholiju i slugansku odanost. Zelene zidne tapete hotelske sobe u drezdenskom sumraku. Napolju lije gusta kiša. Od svega odsečen, od svakog odvojen, u jednoj ruci Wendenpunkt Klaus Mann, a u drugoj Kamijev karnet kao protivteža. Sutradan, hladan vetar. Trkom obilazim grad. Akvizicije, 3 kolačića, 7 razglednica. U mesarnicu se nije moglo ući.
Zapravo volim ovaj drezdenski pejzaž na kojem mi se pruža pogled sa prozora na 14. spratu. Na halu železničke stanice, vozove koji jure tamo amo na uzdignutim šinama, iza njih su krovovi, poneki neobičan dimnjak, kupola, vetrokaz, toranj univerzitetskog zdanja sa časovnikom, još dalje zeleni brežuljci, kuće se ušuškane među stabla. Pogled na železničku stanicu u prvom trenutku rađa osjećaj već viđenog, nekakav deja vu. I s vremena na vreme primorava me da priđem prozoru i da zamišljen u nedoumici zurim u nju u ovoj sveobuhvatnoj perspektivi. Tek danas sam shvatio da je to ona železnička stanica sa koje sam 1945. godine došavši iz Buchenwalda krenuo kući. To leto je bilo nesnosno vruće. Satima smo i satima čekali na krajnje neizvesni prolazak. Ako se dobro sećam, putovao sam na metalnoj platformi između dva vagona ili na krovu vagona. Ne, jer se sa krova iznenada spustio jedan ruski vojnik sa automatom i na moje ogromno zaprepašćenje bukvalno me opljačkao. Evo dakle, to je ta stanica. Zamislim se, da li mi nešto znači? Čista srca odgovaram, ništa pod milim Bogom. Uveče, hotelski instalater. Po mom nemačkom govoru s mesta konstatuje da sam Mađar. On je oženjen Mađaricom. Sad im se rodila ćerkica. Supruga je otišla u Peštu da se porodi, tako je dete sad i mađarska državljanka. Kad odraste, kaže majstor, moći će da putuje, a ne kao on. Osjećam se kao krivac, kaže. Da, posvuda to vidim, kažnjeni narod. Da li je međutim moguće kazniti jedan narod? Iako je moguće, jer postoje za to određena sredstva, da li se to sme i učiniti? Petak. Tačno sat i 15 minuta u redu pred mesarom. Značajan plen. Svinsko pečenje, šunka, salama. Starica koja je pozlila u mesarnici. Natečene noge. Žene izuvaju sandale. Inače, strpljenje, beskrajno strpljenje, netrpljivo strpljenje usred procedura ponižavanja. Da li je reč o organizovanom redu ili je puka slučajnost uspostavila takav stepen organizovanosti? Puke slučajnosti međutim nema, okolnosti su proizvod okolnosti, a krajnji rezultat se ogleda u tome da nabavka životnih potrepština, održavanje životnog standarda potroši svu onu energiju koju bi ljudi mogli da usmere na druge aktivnosti. Rade, stoje u redovima, odgajaju decu i odjednom kraj života. Nema sumnje, ova beskonačna traka efikasno funkcioniše, nema vremena za uzdizanje i pošto nema uzdizanja, nema ni perspektive. U redu koji vijuga prema robom krcatom pultu nikome ni ne pada na da izađe van iz reda, te mogućnost se i ne postavlja. Samo stajanje u redu angažuje svaku delatnu energiju. Na kraju reda čeka nagrada koja može da se strpa u korpu. Sa druge strane, ovaj mehanizam koliko je savršen, toliko je ujedno i sporan, pretvara čoveka u roba. A rob je, znamo to odavno, nepredvidljiv, podmukao i sklon destrukciji. I nemoguće je proračunati čas kad će te osobine na jednom i zajedno da kulminiraju. Priroda istine. Moguće je poslužiti se svakom istinom ako je ona potrebna, ali potrebu ne određuje istina, tako da istina do duše postoji, ali samo onako kako postoji Bog, apstraktno, rekao bih još gluvo nemo. Inez Betrörin, gospođa koju su odredili da brine o meni, moja prevoditeljka, vrlo verovatno i doušnica koja će ovaj potonji zadatak obaviti sa izvesnom prisnošću u moju korist, kaže: mi smo zemlja na frontu, i slegne ramenom. Sa ove geografske tačke gledano, na jednom pada u oči specifična umetnost življenja ili da kažemo stil života na prostorima nekadašnje monarhije. Putujući ovamo u vagon restoranu Praškog ekspresa, već je i češki konobar koji me je posluživao zračio teško odredljivom atmosferom po kojoj se srednja i istočna Evropa prepoznaje. Možda je to iskustvo stečeno u preživljavanju koje se već izmetnulo u vedru ljubaznost, jenseits von Güten Bose, jenseits von allem. Ponovo monstruozni i zagušljivi Berlin. Danas sam dokučio enigmu praskave buke koja me u ovom gradu gde god da sam neprestano prati.
Kad vetar zavijori, zanjiše zastave, praskavo zaškripe metalni jarboli utaknuti u žlebove izbušene u kamenim pločnicima. Ulice su neprestano okićene zastavama, neprestano je praznik, praska, škripucka, štrucka se čitav grad. Neprestana dosada, neprestana poniženost i ponižavanje. Jedan blag osmeh, jedan posve prirodan gest ljubaznosti izaziva u njima zabezeknutost i agresivnost. Jednostavno ne veruju u mogućnost ljudskosti u odnosima između čoveka i čoveka. Povratak iz Drezdena. Jednočasovno stajanje na otvorenoj pruzi zbog požara na instalacijama. U kupeu sa brbljivom Berlinčankom i njenim usnulim mužem. Žena je bez sumnje neurotična, muž takođe. Ona je euforična, on je depresivan. Moguće pomišljam da s vremena na vreme zamene uloge. Na stanici pod žestokim suncem 40 minuta u redu za taksi. Ministarstvo, pa vozač ministarstva koji me odvezao u Magdalenin štrase gde su mi iznajmili stan. Betonska višespratnica sa pogledom na betonsko dvorište automehaničarske radionice. Panika. Odlučujem da odmah bežim odavde. Haus der Ungarische Kultur. Mogu tu da me smeste, naravno primaju me. Mada sam se potajno nadao da ću lepo otputovati kući. Ako je istina da se čoveku uvek dešava ono što liči na njega, onda moram da prepoznam sebe u besmislici. Povrh toga, u takvoj besmislici koju sam stvaram sebi, zasićen izdajama i promašajima. Bowling na Aleksanderplacu. Kuglana u suterenu, gromoviti odjeci, zaglušujući prasci i urlici tresu zidove. Svaki čas imam osjećaj da se bojim. Bezlična masa, drugačija od one mase kod kuće. Masa velikog naroda, utoliko je i strašnija, plus okolnosti. Kad se na pešačkom prelazu kod Invalidenštrase ažurno i tajanstveno digla rampa, kao da ovde živim usled nekih tajni. Tajni na nivou slutnji, usred stalnog parapsihološkog znakovnog govora, a iz kojeg mi ni jedna reč, znak, nije poznata i iz kojeg sam i onako isključen. Juče posle podne, tajanstveni predmet želje u bioskopu na megalomanskom Golemom bulevaru, 30. maj, kod Brandenburške kapije. Iza zida zapadno-berlinski turistički autobusi pokazuju turistima znamenitosti sa ove strane zida. Razmišljam da li da ostanem do kraja, hoću li izdržati. Uz rad bih i mogao da izdržim, samo što ne radim. 21. jun. Ponižavanje cele zemlje. Ne, nego zemlje. I to ne u maloj meri ponižavaju sami sebe. Nikakva solidarnost. Nemačka veština prilagođavanja izgleda kao da se potpuno identifikuju sa svojom situacijom. I povrh svega još nešto zapanjujuće, provincijsko rodoljublje bede, DDR patriotizam, paralizujuće, predveče šetnja do čuveno znamenitog Checkpoint Charlie, zaprege za automobile, rampa koja se neprestano diže i spušta, kolona privilegovanih automobila u odlasku i povratku, smučilo mi se. Juče ludačka noć sa Hristinom, gospođom iz ministarstva i sa Austrijancem. Do sada toliko hladna i uzdržana pozvala me je u Rathauskeller na večeru. Odnekud je saznala za moju prošlost. Preživeli Jevrin deluje na nemačke žene posebnom seksualnom privlačnom snagom. Seli smo za sto u uglu. Ubrzo se pojavila konobarica i grubim tonom naredila Hristini da skloni tašnu sa slobodne stolice i posadila za naš sto još jedan par. Na moje nemalo iznenađenje, muškarac nije s mesta seo sa ovde uobičajenom nadurenom agresivnošću, već se naklonio i upitao da li sme da sedne. Naručio je buteljku vina i nas je ponudio. Uskoro se ispostavilo da je on iz Beča, ja iz Budimpešte. Veliki bruderschaft na račun Prusa. Što se Hristine tiče, stvari nisu mogle ostati na tome. Uskoro se među nama razbuktala rasprava o veri uz sve učestalije ispijanje čaša. Hristina je po svojoj polnoj i političkoj ulozi podjednako predstavljala anđeoski princip. Jadni Austrijanac se začas našao stešnjen u položaju Lucifera. Ubrzo se na tapetu našao i Hitlera, povod sam bio ja. Uvukli su me veoma neprijatno u jedna međunemačka prepucavanja. Malo je nedostajalo pa da im kažem, a pustite to, deco.
Austrijanac je bio sa mladom, bezizražajno tupom Berlinčankom, mora da je pokupio usput, po sistemu eliminacije videlo se na njemu da ga je malo i sramota. Hristina je postavila i devojci nekoliko pitanja, isključivo da bi posredno postidela Austrijanca. Njena superiornost bila je u svakom pogledu neupitna. Izašli smo iz restorana u dobrom, vedrom raspoloženju, ali se odmah ispostavilo da je Hristina propustila poslednji S-ban kojim bi mogla da ode kući. Konačno smo ostali sami nas dvoje. Nemilosrdno sam je odveo na taksi stanicu. Stajali smo jedan posle ponoći do 3 kod Friedrichstrasse Bahnhofa na ledenom vetru. I dok je dobila taksi, na Hristininom lepuškastom, oholom i ne baš izrazito inteligentnom licu prevladala je ponovo ledena nemačka trezvenost. Iz pravca Poljske svanjavao je novi sivi dan. Stigao sam kući u 3:30, priredio sam sebi toplu kupku da bih izbegao prehladu. Weimar, Eisenach, Naumburg. U Weimaru Goetheova kuća 2 puta. Drugi put sam, odmah nakon otvaranja, pozajmašna napojnica čuvaru da bi ih bio bar za 2 sobe ispred bande turista koja mi je već bila za petama. Bilo je uzbudljivo. On je bio moguć isključivo tada, isključivo ovde. Na plodonosan način okrenuti leđa jalovoj sadašnjosti, to se zove nemački klasicizam. Prepoznao je savremena poprišta svoje nesavremene genijalnosti, kakva krhkost i u isto vreme kakva prepuštenost hirovitim okolnostima. Treba se setiti samo da za modernijeg Heinea nije bilo mesta u Nemačkoj, da je Bihner umro, a Kleist se sam ubio i već u sledećem trenutku tu je hipermoderni Nietzsche. Zatim kolekcija Kranach u dvorcu i onda grandiozna jurnjava, trčećim korakom kroz grad u društvu neumorne Inez, koja zastaje kod svake poslastičarnice da bi kupila nekakav grozan küken, toliko me je iscrpela da sam nesmotreno udario koleno o stepenik vagona, odmah se obnovila upala zgloba kolena koja me trenutno vezuje za moju berlinsku hotelsku sobu. Berlin, hotel Stadt Berlin, napolju ledena kiša, u sobi je 15 stepeni. Odšepuckam dole u hotelski servis jer nemam poverenja u telefon. Prilično simpatičan mlad čovek. Kažem mu šta me muči, hladno je u sobi. Mogao bi eventualno da mi pošalje jedan kalorifer ako mi to odgovara. Savršeno mi odgovara, kažem ja sav srećan. Kalorifer međutim ne stiže. Posle sati i po telefoniram dole, kažem da čekam kalorifer. Ne znaju ni za kakav kalorifer, glasi je odgovor. Ponovo odšepuckam dole u servis. Sad na mestu simpatičnog mladića sedi jedna nabusita žena neprijatnog lica. Kakav kalorifer, pita. Onaj koji mi je pre 2 sata obećao jedan mladić, kažem. Kakav mladić, pita. Onaj koji je još malo pre sedeo na vašem mestu, odgovaram. Na njenom mestu nije sedeo niko, ona sedi ovde čitavo prepodne. Malo sam se pokolebao. U krajnjoj liniji sve je moguće. Kaže mi da mi je hladno. Ona tu ništa ne može, odgovara. Ukazujem na činjenicu da sam ipak odseo u hotelu 1. klase, neka mi donesu kalorifer. Pa nema kalorifera, tvrdi žena. Ali ja se smrzavam, odvraćam ja. 2 puta proveravam da li sam dobro razumeo njen odgovor. Jesam, dobro sam razumeo. Decken sie sich zu, to jest da se pokrijem. Vratim se liftom u sobu i uključujem maleni električni grejač koji sam prvenstveno poneo zarad kuvanja kafe, čiji je utikač moj drug K tako preuredio da se može utaći u bilo koji zidni priključak na svetu. Posle nekoliko minuta osjetim da mi oko vrata struji prijatna toplina sa police gde sam postavio grejač za vodu. Bolesnu nogu opružim na stolicu, a drugu privučem k sebi kako bih mogao da položim beležnicu na koleno. Ovo bolno koleno, ova 2 jalova meseca i ova 2 poslednja uvreda, to je nedostajalo pa da nastavim tamo gde sam otprilike pre 8 nedelja u Pešti prekinuo. Skidam sa police jednu knjigu. Širi iz sebe zadah memle, jedini prenosivi trag dovršenog dela i ispunjenog života u vazdušnom prostoru, miris knjige. Došao sam na svet u Frankfurtu na Majni 28. avgusta 1749. godine u podne u zvonjavu zvona sa crkvenih tornjeva, čitam. Konstelacija je bila srećna.
Sunce se nalazilo u znaku Device i upravo je doseglo svoj zenit. Jupiter i Venera pokazali su mu svoje prijateljsko lice, ni Merkur nije bio neprijateljski raspoložen, dok su Mars i Saturn ostali neutralni. Jedino je Mesec... Pa da, ovako čovek treba da se rodi, kao čovek trenutka. Trenutka u kojem se rodilo još ko zna koliko ljudi na ovoj kugli zemaljskoj. Samo što niko od tih drugih nije ostavio za sobom miris knjige, stoga se oni i ne računaju. Kosmička konstelacija je taj srećni trenutak pripremila samo za jedno rođenje. Genije, veliki stvaralac, stupa ovako na zemlju kao kakav mitski junak. Jedno nepopunjeno mesto čežnjivo vapi za njim. Njegov dolazak se već odavno očekuje, zemlja stenje od muka dok ga iščekuje. Sad samo treba dočekati da se uspostavi najpovoljnija konstelacija koja će mu pomoći kako u prevladavanju teškoća rođenja, tako i u nesigurnosti i nedoumicama prvih godina života, sve dok u jednom sjajnom trenutku ne bude kročio u carstvo spoznatog. A kad se bude osvrnuo iza sebe na vrhuncu svoje slave, u njegovom životu neće biti mesta nikakvoj slučajnosti, kao što i sam njegov život otelotvorena nužnost. Svaki njegov gest, postupak, svaka njegova misao je važna jer nose u sebi motive proviđenja, svako njegovo očitovanje bremenito je simboličnim oznakama uzoritog razvoja. Pesnik, kazaće kasnije, neka ima poreklo, mora da zna odakle potiče. Mislim da je u pravu, zaista je to najvažnije. Dakle, u trenutku mog rođenja Sunce je stajalo u znaku do tada neviđene svetske ekonomske krize, od Empire State Buildinga pa do Turula, mitske ptice starih Mađara koja se kočila na pilionu nekadašnjeg mosta Franje Josifa, sa svakog iole ozbiljnijeg uzvišenja na kugli zemaljskog. Ljudi su navrat nanos skakali u vodurine, provalije ili sa prozora na trotoar, kako se ko snašao. Jedan partijski vođa, zvao se Hitler Adolf, upirao je svoj stravično neprijateljski pogled u mene sa stranica svoje knjige Mein Kampf. Prvi jevrejski zakon u Mađarskoj, nazvan Numerus Clausus, našao se baš u zenitu moje konstelacije pre nego što su usledili ostali. Svi zemaljski znaci, o nebesima nemam saznanja, ukazivali su na suvišnost, šta više, na potpunu neracionalnost mog rođenja. Povrh svega stigao sam i svojim roditeljima kao kamenčuga oko vrata, upravo su se spremali za razvod. Ja sam stvarna posljedica ljubavnog zagrljaja para koji se nije ni voleo, možda plod jedne popustljive noći. I čas posle, evo mene, milošću prirode, pre nego što je iko od aktera o tome bolje razmislio, bio sam zdravo dete, izrasli su mi zubići, počeo sam i da brbljam, razum mi se otvarao, polako sam dorastao sve razuđenijoj predmetnosti sveta. Bio sam pritom mamin i tatin sinčić, dok njih dvoje više nisu imali ništa jedno sa drugim, štićenik privatnog zavoda kojem su me poverili na brigu i čuvanje, dok se ne završi njihova brakorazvodna parnica, potom učenik jedne škole, mali građanin države. Verujem u jednog Boga, verujem u jednu domovinu, verujem u uskrsnuće Mađarske. Izgovarao sam i ja reči molitve na početku nastave. Krnja Mađarska nije država, samo je cijela Mađarska rajska zemlja, pisalo je na geografskoj karti na kojoj su granice istorijske Mađarske bile povučene krvavo crvenom bojom. Navigare necesse est vivere non est necesse, biflao sam napamet na časovima latinskog. Šema Izraela Adonai Eloheinu Adonai Ehad, učio sam na časovima veronauke. Odasvud su me opkolili, zaposeli moju svijest, vaspitavali su me. Čas ljubaznim rečima, čas strogim prekorima, polako sam dozreo da budem istrebljen. Nikad nisam protestvovao, trudio sam se da učinim sve najbolje kako sam znao i umeo. Sa klonulom dobrohotnošću sam kao u nesvest padao u svoju neurozu zvanu sindrom dobrog vaspitanja. Bio sam skromno marljiv, ne uvek besprekorno uspešan član ćutljive zavere koje su uveliko kovala protiv mog života. Novembar. Zabrinjavajuće zahlađenje odnosa između Romana i mene. Pročitao sam ono što sam do sad napisao.
Uzdržano hladno odobravanje, ali pomaka nema. I pritom se setim obilaska Buchenwalda na putovanju po Nemačkoj pre nekoliko meseci. Nisam je ni zabeležio u putni dnevnik, toliko je sve bilo mizerno i sramno. Inez je na početku postavila pitanje da li želim prvo da vidim Goetheovu kuću ili radije Buchenwald. Buchenwald, rekao sam. Autobuska stanica bila je sasvim drugde nego posljednji put pre 15 godina. Sam put, pejzaž delovali su mnogo manje poznato nego tada. Na nebu su se gomilali bremeniti kišni oblaci. Ušli smo na glavnu kapiju, bilo je dosta posetilaca, ispred nas je bila jedna, kako bih rekao, grupa mladih ljudi sa konclogorskim stručnim vodičem. Iznenadni pljusak. Pobego smo u prvu zgradu, bio je to slučajno krematorijum. Ovamo su se stuštili oni mladi ljudi. Našao sam se pritešnjen uz obdukcioni sto obložen požutelim, prvobitno belim keramičkim pločicama. Kod zaglavlja još uvek bila igumena cev kojom su prali sto. Stručni vodič, sredovečni, smeđokos, antipatičan muškarac nije ni ovde unutra prekinuo svoja bestrasnim tonom deklamovana objašnjenja raznih tehnika streljanja, spaljivanja leševa itd. Pokazuje jedva primetnu rupu u zidu iznad vage na koju bi bio postavljen logoraš, a iz susedne prostorije bi mu se pucalo direktno u teme. Ove mlade ljude sve to očigledno nije zanimalo. U pozadini se jedan par neometano ljubakao. Inez je s mesta požurila da primeti, sigurno su zapadni Nemci. Koliko god da je ova primetba bila budalasta, ona je svedočila o njenoj zbunjenosti i pažnji prema meni. Mada se ja nisam ni najmanje osjećao pogođenim. Ako mi je išta smetalo, bilo je samo to što mi moja istorija nameće određenu formu ponašanja, a sa kojom u ovom trenutku ne mogu ni najmanje da se identifikujem. U ovom trenutku mogu da mislim samo na to koliko ništa ne znači ni to da Buchenwald ne znači ništa i koliko bih voleo da ja nisam ja i da oni nisu oni i da se ništa nije dogodilo i da nema ni istorije i da smo svi koji smo se ovde zatekli bili bez sudbine kao što su prema Rilkeu bogovi. Kiša je prestala, izašli smo napolje. Inez je želela da zna gde je bio mali logor. Nisam mogao da je pokažem. Između zvrpoljenih oblaka probilo se sunce. Nekakve table, pobijene u tlo obronka goletnog brežuljka, označavale su mesto ko zna čega. Te natpise nisam mogao da razumem, nisam se snalazio u tom prostoru, nisam se usuđivao pokazati pred Inez da mi se ne ostaje, da bih rado krenuo na prijatnije mesto, a potom smo se neobeleženom stazom među visoko izraslim stabljikama korova i poljskog cveća, na čijim su laticama još svetlucale kapi malopređašnje kiše, polako odšetali do mastodonskog spomenika. Sa polukružno terasasto formiranog obronka brda pružao se širok pogled na čitav krajolik. Ova skulpturna grupa, koja an sich možda i nije tako loša, u mnogome izgubila na svojoj efikasnosti u ovoj pitomoj, umereno kontinentalnoj sunčevoj svetlosti, u ovom širokom, za izlete primamljivom prostranstvu. Ušli smo u ovo jezivo svetilište, u tu nemoguću mešavinu oltara drevnih Inka i savremenih raskladnih tornjeva. Na daskama improvizovane zidarske skele, pored visoko ustremljenog ispucalog zida, pogled mi se zaustavlja na zaboravljenom radnom kombinezonu, na kofi i nekoliko praznih pivskih boca. Ovaj prizor ljudskih stvari me skoro smirio. Zatim nazad u grad autobusom i već za vreme ručka su počele svakodnevne procedure. Nisu nam dozvolili da sednemo gde smo želeli, u hotelu Slo nas nisu pustili na terasu i tako dalje, nisam više na Buchenwald ni pomišljao. Ali sam shvatio dokle se pružaju granice sposobnosti shvatanja istorije. Velikodušnost je u tom pogledu nedopustiva, premda bez velikodušnosti ni jedan narod neće moći da razume drugi narod, šta više, neće biti u stanju da razume ni sebe. Skoro mi je neprijatno što sam jedan među milionima, deo one argumentacije koju guraju pod nos ovom narodu koji životari u duševnoj bedi dok su uzroci njihove potlačenosti, kazne, sasvim drugino što se iznosi kao opravdanje i na taj način posle svega ponovo će mene da mrze zbog toga. Na isti besmisleni način kao kad su mene odveli u Auschwitz, jer je Manfred Weiss eksploatisao mađarski narod, dok su Weissovi svi od reda dobili pasoš i otputovali u Portugaliju.
Tako funkcioniše lažna istorijska svest i na ovaj način je drže u pogonu. Falsifikati, bolest, neuroza, nametnuto osjećanje krivice, što na kraju dovodi do razjarene agresivnosti, sve dok je moguće protiv drugih, a kad to više nije moguće, onda protiv sebe. To su posljedice koje neminovno slede ako se ljudima ne dozvoljava da materijalno, duševno i duhovno prevaziđu svoju situaciju i uopšte da napreduju. Kad bih jednom mogao da saznam ko sam i šta sam... Jedna monografija o Sartru. Neizbežna ponovna spoznaja da potičem iz njihovog sveta. Moji koreni sežu u tlo posleratnog egzistencijalizma. Mogu li iz ovog tla, međutim, da izniknu sveži jestivi plodovi? Po svemu sudeći, prilično sam anahrona figura. To ne znači da ne razumem svet, ali znači svakako da svet ne razume, niti mu je stalo da razume mene. Decembar. Sklopio sam mir sa svojim romanom. Prolog je sasvim gotov, tu i tamo sam malo skraćivao. Ovako odaje utisak malo krvnosti, ali je bar poprimio onu konsekvencu koja će ovako mršav moći sa ponosom da nosi poput kakvog suvonjavog aristokrate koji u svojoj ronulosti čuva svoje držanje, ali šta danas nije ruševno, oronulo? I Beckett se sav urušio, kao i Camus, sve je krenulo putem propadanja i slikarstvo i muzika i sve. Na sprženom goletnom tlu ne niče bujna umetnost. Nešto je izgubljeno, ali će možda baš usled ovog gubitka nešto biti i spaseno. Biti mrtav sigurno nije prijatno, ali čovjek se vremenom, verovatno, kao i na sve drugo, i na to navikne. Januar 1981. Sinoćna šetnja na hladnom dunavskom keju. Ispred zdanja parlamenta jedan Poljak koji mi se obratio na lošem nemačkom, iz Krakova, je Jevrejin. Neko vreme smo razgovarali, sad više i ne znam o čemu, ali sa puno tuge i sa onosvetskim razumevanjem. A onda sam produžio. Mrak, magla, vlaga, to je to, ništa se tu ne može. Pripremiti se, da me ne stigne kao slučajna nesreća, da me na uglu ne opali po glavi neki ulični razbojnik. Beethoven. Bednik je onaj ko ne ume da umre. Nietzsche, Zur Genealogie der Moral. Piše da je francuska revolucija pobjeda Judeje nad Rimom, ali na trenutak se ponovo pojavi otmeni moral i to u ličnosti Napoleona koji je prelazni oblik između Unmesha i Übermenscha. Uveče fragment iz Kafkinog dnevnika. Pored Kafke, Nietzsche ponekad izgleda kao gruba nemačka violina. Hotorn, skjerletno slovo. Postoje u čoveku fatalni, nepobedivi nagon koji je upravo toliko jak kao najstroži sud, hteo ili ne hteo, večno se vraća kao avet na ono mesto gde je neki vanredni događaj njegovom životu dao jaču boju i što je ta boja tamnija, utoliko je privlačna snaga tog mesta neodoljivija. Ova zemlja je postala njen pusti i tužni dom do kraja života. Bujna engleska polja i livade u susedstvu na kojima je provela srećno detinjstvo i devičansko devojaštvo delovale su skoro kao strane, nepoznate. Za ovu zemlju je njena duša bila prikovana lancima od gvozdenih beočuga koje nikakva sila nije mogla da prelomi. Kafka, Tagebücher, 5. januar 1914. Zašto se Čukči ne isele sa svoje jezive zemlje, mogli bi bilo gde živjeti bolje u odnosu na svoj sadašnji život i prohteve, ali nisu u stanju to da učine. Ono što je moguće, to se i desi. Moguće je samo ono što se zaista i dogodi. A onda i ono znamenito mesto u zamku kad kaže Fridi, nije zbog toga došao ovu pustoš samo da bi emigrirao. Društvo u kojem bilo ko, bilo kad, bilo s kim može da bude zamenjen jeste društvo zamenika. Nije čudno što se potom u ovakvim društvima sve pretvara u simbole i komparacije, ali u takvu komparaciju koja već odavno ne poznaje ono sa čim se poredi, takav je ovdje i život. San o životu kog nema, odnosno o kojem se samo priča, ali već odavno ne znaju o čemu to zapravo pričaju.
Stvorenja su na tom mestu, a to neću nikad zaboraviti, jela jedno iz drugog. Čudne li sudbine? Milan Fišt. Čovjeku su uvek potrebne dve istovremene slike, stvarna i imaginarna, ali čemu ti znaci navoda? Pa jer nijedna nije potpuno stvarna, ni potpuno imaginarna. Na kraju krajeva, roman se najmanje može vrednovati sa njegove estetičke strane. Ljudi priželjkuju prisustvo umetničke ličnosti koja će se pred njima razotkriti. Goletni hrastovi dramatično razapinju svoje grane prema ljubičasto prugastom sutonskom nebu. Udoline iza kraljičine suknje, zamršeni splet šumskih staza. To je onaj lik koji mi se jednom pojavio u snu. Drumski razbojnik sa kačketom na glavi, sa tamnim naočarima, razmetljivo obučen po najnovijoj modi predgrađa. Pre ili kasnije će me klepiti na nekom ćošku, ali sa našim životom inače nema nikakve veze. Nije on sudija, nego samo izvršilac presude, a presuda je spremna još od dana našeg rođenja. Čega se zapravo bojimo? Da će boleti ili, da se tako izrazim, od promene forme življenja? Imam taj osjećaj da sve što je za mene toliko važno istovremeno i beznačajno. Vreme, starost koja menja prvobitne crte lica, koja nas oblači u svoje bore kao kakvu uniformu. Čini nam se da su stari ljudi isti, ali možda je uzrok ovog utiska samo prekomerno mala pažnja koju im posvećujemo. Narod je u 18. veku, pa još i u 19. veku i kao kmet i kao težak u većoj meri bio životinja nego stvar, u što je pretvoren u 20. veku. Sve je upravo obratno tačno još od vremena postanka. I stvori Bog čoveka po obličju svome. Ne, čovek je stvorio Boga po svojoj slici i prilici, pa se onda čudi što na kraju doživljava isti takav fijasko kao Bog. Sve to međutim menšlišes, also menšlišes. Između ljudskog razuma i ljudskog života, sudbina, zjapi takva provalija koja obesmišljava svaku ideju o izgradnji mosta, jer su i postojanja i priroda provalije nepojmljivi. Stojimo ili na jednoj ili na drugoj strani, jer je razum suvišan ili život. Sve sam definitivno upropastio. Hrlio sam iz greške u grešku i sve mu je već i kraja, da uistinu nisam ni započeo. Dakle, mogu slobodno reći da sam živeo ljudskim životom. Delo govori o svom Bogu, umetničko delo pak o svom autoru. Transcendencija romana je, na primjer, pisac koji se krije iza njega i koji, ako je zaista pisac, isto tako tajanstven, neuhvatljiv i ujedno sve prisutan, kao onaj God koji je navodno stvorio naš stvarni svet. Stoga je svaki pokušaj da se iz romana ta transcendencija isključi isto tako velika greška, kao što su i pokušaj da se Bog isključi iz sveta. Mada je u posljednje vreme prava moda da se obe greške počine. Zato je i roman toliko dosadan, zato je i život toliko dosadan. Kvalitet života, onako kako o njemu sude mase i kako ga doživljavaju oni malobrojni, pauci beati. Negativitet, jednoglasno analitičko poricanje, to je ono što ćemo čuti od ovih potonjih. I onaj deo ljudi od duha koji opravdanje svog ličnog delanja, svog postojanja pronalaze samo na taj način što će se priključiti nekoj od pretpostavljenih potreba masa, nastojeći da te potrebe na afirmativan način podrže. Ti ljudi gube svoj kredibilitet, elitni karakter svoje duhovnosti, prestaju da budu nosioci one negacije koja se bar tako izgleda u današnjem masovnom društvu, masovnom življenju, masovnom stradanju i uništenju, jedina pokazuje kao autentična, istinita prava. Masa i duh, ovi pojmovi su uvek bili suprotnog predznaka, ali masa još nikad nije bila na vlasti, nikad nije bila isključivi, totalni vršilac vlasti, ali ni dokopavši se prestola, nikad nije ovako očito značila duh kao neprijatelja kao što to sada čini. Masa, tačnije rečeno, vlast koja sa masom želi da legitimiše svoj legalitet, našla se u situaciji da može uništiti svaki viši stepen forme bivstvovanja, a bez toga život nema vrednost, a bojim se ni smisla. To je fenomen 20. veka.
Čovek iz pokreta, drugar iz detinjstva, javlja se posle više od 35 godina, iz bezdana vremena. Seća se mog oca, čika lacike, kako stoji u kuhinji i jede crvenu mast kašikom jer hoće da se ugoji. Iz pakla detinjstva o kom priča sa nostalgičnim osmehom. Već u pubertetu omladinski pokret, nepokolebljiv je još od tada, ispovest o čovekoljublju. Ja sam humanista, utopista. Da, ja verujem u čoveka. Nisam doživeo više razočarenja verujući u ljude nego da im nisam verovao i tako dalje. Neprekidno na graničnoj liniji, na razmeđi neposrednog ubijanja i podstaknutog naređenog ubijanja, a da nije dospeo da stvori sebi bilo kakav pojam bilo o svojoj, bilo o smrti drugih ljudi. Ekstremni nedostatak imaginacije, uostalom kao i u slučaju svakog pripadnika svakog pokreta. Bez zazora govori o svom srećnom braku, o radosti koju mu pričinjavaju deca. Pritom grčeviti, neurotični pokreti ruku, jednim naglim trzem se svaki čas maši temena kao da će dlanom da pogladi kosu, premda je skoro sasvim ćelav. Isti pokreti ruku, isti tikovi kod drugog istaknutog člana pokreta kod Gea. Dakle, nema sumnje da je reč o automatizovanom ili preuzetom gestu nekog partijskog lidera, živog, već mrtvog, domaćeg ili stranog. I dok razgovaramo, uzgred pokušavam da se setim čiji je bio taj tik. Poruka ovog pokreta je idealistička spremnost, komunistički motus animi continuus. To su oni pokreti koji se prenose s generacije na generaciju, vremenom gube značaj i postaju u odnosu na prvobitno, gest posve drugačijeg značenja, postaju meta jezik kojim govori određena grupa ljudi ili društvo. Dešava se da se taj jezik profinjuje kroz generacije, ko bi znao dakle potiču gestovi različitih manira i ponašanja, kakve sve sadržaje krije u sebi dok se polako šire, postavši propratna pojava kulture. Avgust, Žega, Niče, La Gaia Scienza. Zbog Ničeove slike u romanu Fijasko, odnosno citata, fatalni apsurd koji zjapi između svakidašnje intelektualne pobune i svakidašnje revolucionarne prakse. Istorijska melanholija u sadašnjosti. Zemlja koja je iz prosvećenog apsolutizma 18. veka posle mnogih nedaća stigla u liberalni totalitarizam sadašnjice. Svetsko vrijeme, ovaj mehanizam koji slepo otkucava, koji su u ovdašnjoj baruštini i blatu namamili u stupicu i sad su žustri ili leputanci prionuli da ga demontiraju ili bar da učutkaju mašineriju. Posle iskonskog greha, u kojem je u osnovi uzev nedužan, čovjek je počinio i svoj istorijski greh koji je teško imenovati, ali u svakom slučaju neosporan. Možda je to večno važeće proigravanje svake revolucije. Rezultat, stagnacija, nemogućnost bilo kakvih promjena, život kao beskrajna i sveobuhvatna korupcija sporog procesa. Mesto istine treba tražiti u strukturi, na mestu koje je ranije pripadalo duši. Moderna istina je racionalna, samo što ne možemo da se pomirimo sa njom. Bez obzira na to u šta verujete, kad ste se jednom našli na vlasti, morate da odlučujete o životu i smrti. I bez obzira na to u šta ste verovali, zbog toga se upinjete da se dokopate vlasti da biste mogli da odlučujete o životu i smrti. Vera, vera, vera. Od svega preostaje toliko da je potrebno ubijati i vladati. Koliko je već umorno ovo opšte mesto. Bar da vam je poznata oholost velikana, nekadašnjih još istinskih moćnika, ziniš un mind un schuld. Ali ta večito rđava savest i legitimiteta na kraju će prepustiti zemlju, prepustiti svet u ruke razuzdanim i još primitivnijim ubicama. Niče često ili uopšte ne razume stvari ili pak u njegovoj imaginaciji koja spaja realno i apstraktno ponekad bleštavim izgaranjem duha nastaju kratki spojevi, vatrometima slične sićušne katastrofe. Određene vidove sreće zaobilazim u širokom luku poput najvećih nesreća. Gospođo, dopustite da kontrolišem vaše misli, da proverim vaše snove, da terorišem vaše osjećanja, da vas propitkujem o svakom vašem koraku, da vam budem neprekidno za petama, da vas stalno držim na oku, ukratko, da vas volim.
Promemoria, memento mori. Camus, L'homme révolté, delovi o Hitleru. Čista dinamika, mehanizam dinamike, onako kako i ja vidim. Fašizam, piše Camus, nije revolucija jer se odriče univerzalnosti. Mislim da to i nije razlog da ne bude revolucionaran, ali nije u tome njegova suština. Postoji u njemu nekakav arhaično, narodnjačko, rasno, srednjevekovni motiv koji se ogorčeno bori protiv moderne duhovnosti i vrsta upravo u svojoj modernosti povređena moderna duhovnost. Kao da se pred Nemcima nešto neočekivano i naglo razotkrilo. Zapadna civilizacija zajedno sa religijom koji su se priklonili. Vođa bande je urliknuo i banda je zbacila sa sebe uljudnost. Utoliko je zaista reč o nihilizmu i Camus je opet u pravu kad ovu pojavu promatra unutar zapadnog kulturnog kruga. Azija je nešto drugo. Nekad je književnost pokazivala kako oni žive. Danas, međutim, pisac može da govori isključivo o sebi, kako on živi, pokušava da živi, kako je on nemoćan i kako mu nema spasa. Totalitarizam koji nije u stanju da ispuni totalitet. Ideologija se polako prazni. Sistem nije identičan sa formacijom države, ova potonja je jača i ujedno je poput virusa koji su u stanju da prebrode i ledeno doba i potop, kadra da prividno nestane s površine javnog života i da se povuče u sferu javne uprave. Liberalizovani, tinjajući pluralni totalitarizam koji već evo podnosi sve, tek u ovom vidu predstavlja istinsku opasnost i nema čudotvornog leka koji bi ga iskorenio. Svaka moja veza nastaje kao odnos divljači i zamke. Ponekad kad mi zamka otkine nogu, ponekad teglim čitavu zamku i trpim da me doživotno ranjava, paralizuje. Schubert. Da li uopšte postoji srećna muzika? Pravo ime transcendencije ništa, ali to još ne čini manje transcendentno. Verujem u nepostojanje transcendencije i apsolutnog, dakle imam svoju transcendenciju i sledstveno tome svoj tragični doživljaj sveta. Onaj kod bi od mene tražio da ih nemam, tražio bi od mene zapravo da ne budem pisac. Svakog pisca publika čita zbog njegove plastičnosti, socijabilnosti i ponajviše zbog njegovog transcendentnog doživljaja sveta. Sve drugo je samo zabava, novac, vrdanje, blebetanje. Ali kako nazivamo ljudsku transcendenciju? Komad prastarog nameštaja, etika, jer je etika individualna, nezaobilazna i, što je istovremeno i zajedničko, i mitska. Ljudska vezanost, ljudska osjetljivost na greh, na ovaj uprko svemu neodredivi pojam, osjetljivost uopšte na svekoliku sferu iskvarenosti, zla, nepopravljivog i ova sfera koja se doživljava kao sudbina, svakom pojedinom čoveku je podjednako prisna. Žudimo za ljubavlju, ali koliko nas ona istovremeno i ponižava, kakav je samo ljubav pobeda, kakva tiranija i večito nas peče savest kao da nosimo ljagu najkrvavijeg zlodela. Sramota življenja ovde i sad. Sramota sa stanovišta da sam pristao da budem rob, sa tog stanovišta jednostavno što sam živ. Da li moji duhovni produkti potvrđuju, legitimišu nešto što ja ne želim da potvrdim? Da li su me vreme i mesto fatalno žigosali uprkos tome što sve do samoprezira, sve do samoubistva negiram, odbijam bilo koji vid moralnog suživota? Time što sam ostao ovde, napustio sam sferu tragičnog i izmestio se iz nadležnosti sudbine, te se prepustio sferi komičnog, odnosno državnoj masovnoj sudbini u kojoj sve vrvi od slučajnosti. Pa i kad u svojim delima artikulišem upravo ovu komičnost, ovu sramotu učestvovanja bez pomoćnosti, ali sve ovo sad već skoro nalikuje na pravdanje. Da li je i ovde moguća egzistencijalistička genijalnost, duboko proživljavanje jednokratnog bivstvovanja, proživljavanje života? To je veliko, fundamentalno pitanje. I ne sumnjam u svoj odgovor, da. Individualni zadaci se mogu i ovde kao i bilo gde ispuniti i to je romaneskna tehnika, romaneskni svet fijaska.
Istorijske okolnosti uvek treba tretirati kao moguću građu, kao materijal kroz koji će egzistencija već da se probije. Trijumf koji sledi istovremeno sa fijaskom jeste tek jedan jedini trenutak, ali taj trenutak jeste samo delo. I ono je upravo stoga i upravo utoliko delo što ostvaruje ili bolje reći realizuje svoje mogućnosti. Samo to i ništa više. Dosegnuti mogućnosti dela, samo delo je potom, ko ovde pominje pobedu, pitanje prastarih, davno minulih vremena i onih koji se nigde još i ne naziru. Dakle, ne delo, već samo put koji vodi do njega kao delo. Maraji. Zemlja, zemlja, uznemirujuća knjiga. Emigracija kao forma bivstvovanja u 20. veku u svakom pogledu. Unutrašnja i spoljna emigracija, emigracija i emigracija. Šandor Maraj i Thomas Mann. Tragično i komično, tačnije, Marajevim terminom karikatura. Marajev beleg, građanski put. Ali zašto beleg? Jer ovaj put u ovoj zemlji nije mogao da bude ni tragičan, ni radikalan, to estetički rečeno, ni grandiozan. Građanstvo ovde nikad nije bilo uistinu odgovorno, dakle nije u suštini ni bilo građanstvo. Njegov slom 1945. bio je skroman, osrednji, moglo bi se reći građanski igrokaz. Nema tog autora koji bi od ovog materijala mogao da digne takvu ka nebesima gotički ustremljenu katedralu koja ujedno cvili, stenje pod sitnim teretom optužbi, rđave savesti, osjećanja krivice, sudbinske odgovornosti, kao što je Manov roman Dr. Faustus. Ovde je i najdosledniji obračun, kao što je Marajev, u najboljem slučaju može putem samoispitivanja da dovede do zaključka da je u njegovom egzistiranju bilo nečeg karikaturalnog. Ova karikaturalnost se ipak očituje u činjenici da mađarsko građanstvo nije imalo nikakvu funkciju, ali karikaturalnost će se i ovako naći u tom obračunu. Građanin naime ne bira ispaštanje, na kraju krajeva i nema za šta da ispašta, već jednostavno napušta scenu. Iz nefunkcionalnosti, definisane kao mađarski građanin, prelazi u opštu nefunkcionalnost u status emigranta. I u tom statusu on više ne predstavlja nikog. Mađarska sudbina, to je neizostavni putni prtljak sitničave uskogrudosti, njegov odlazak je bekstvo od sudbine, a ne bekstvo kao sudbina. I to zbog toga što ni ranije to nije bilo. Zbog toga se ne može reći da sa Marajijem zemlju napušta veliki duh, nacionalni prosvetitelj, bez obzira na to u kolikoj meri je subjektivno Maraji bio prosvetiteljski duh nacionalnih razmera, kao na primjer u slučaju Thomasa Mana. Njegovo bekstvo bacilo je senku na čitavu naciju. Sve su to samo procene, promatranja i ne znače ništa više nego da se Marajeva veličina krije u nečemu drugom, više u njegovoj individualnoj nezavisnosti, a ne ulozi emigranta čitave nacije, premda naravno njegov moralni primer je u tom pogledu blistav kao brilijant. Sloboda, međutim, koja se otvara iza svega onog što je građansko bivstvovanje, iza radnih logora, neviđene totalne potčinjenosti, ova već posve beskorisna sloboda koja izvan sebe ni na šta ne obavezuje, ipak je u stanju da odvede i prevede kroz svakojake imanentne društvene i elitne morale. Ova sloboda, ako hoću, odvešće me do kapije života i smrti, do znanja, odvešće me tamo odakle se pogled pruža već samo na puku egzistenciju i na šanse individualne milosti. Laž još nikad nije bila takva sila koja toliko utiče na uobličavanje istorije kao u posljednjih 30 godina. Maraj, 1972. godine.